लेखन लेला लारान चाय दरबार अस वनो बाब हुजूर जार गो जार वन तेली सु कह तमिस आश तफावत गमिस डॉक्टर सु तेली इंसान नबज हावन नत लक्ष्मण लुक दुनियास मज मगर डॉक्टर सु नबज हावन तमिस यमिस पता आसस नब्जस थप कर पत दूध दन लेला लारान चाय दरबार अस वनो बाब हुजूर जार यह नाय सान यह तार अस वनो बाब हुजूर जार जहर इंतकाल कर्मुत कह क्या कर थो पन्न खलीफन वन दस बात गारस मज यह तवारी गारस मज आए खलीफन वन दस गार दरवाज कर बंद अब इंशाल्लाह आपका और मेरा मुलाकात क़यामत में होगा बजाय तशरीफ तबदील वनो कफन तफन वनो यह हजरतन सह अमे मूजूब अमिक वक्त बड़िस वन यह जिंद पीर वन लकन अथाबस मज शफात बिल्कुल बिल्कुल यह मौलवी साहब क्या बल्कि इसका मुझे ज़ाती तजुर्बा है यह आब क्या पानस पे तजुर्बा मैं अपनी तजुर्बे की बात करता हूँ तब दवा वक्त दरबार मतलब जब मैंने ये पानी पिया या मैं चाहूँगा गाड़ी पानी अगर कुछ किस्म की शिकायत अब मुझे अकु चीज पर मौलवी साहब अब इंसान यकीन असली मदीना मुनवर बिल्कुल यहस वालद गिरामी नाव बाबा अब्दुल्ला रहमतुल्लाह तो वालदा माजिदा यह वालदा नाव हजरत बीबी फातिमा रहमतुल्लाह सिलसिले नस्ब किन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ये जा मिलते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ तो असल नाम मुबारक पीर बाबा हुजूरुल्लाह साहब बाबा अली असली नाम इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं तो पर हम लिख आए हम तुम के मतलब बुलावा जिंद वली कौन सुन आलो गो सु आलो गो लकन कानन त अलस पर बिकम कालू बला मन बेतिम की शहतन खावान तो चावान पान रोजान रोजदार फाकगी हुन शकमा पावान रहमतन लिल आलमीन बोजक कुन नाव रोजक अम कुन कोता दुतनम जलाल कुनरे बोजक कुन नाव रोजक अम कुन कोता दुतनम जलाल नसर बाबु कुनरे वनै सास कोश चटुनै नसर बाबु कुनरे वनै सास कोश चटुनै यह कुनरे वनै टंग तिल छे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन तो छु वछान वॉइस ऑफ सूफीज़म तो बुशुस तोय सै तुंदिस खिदमतस मज बट साहिल तो सारनी दोस्तन बट साहिलुन मायबर सलाम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन तो पता वॉइस ऑफ सूफीज़म सु प्लेटफॉर्म इस रंग रंग वादी कशीर मज यम ति बुजुर्ग यम ति सूफी गुनमात तिहज हालात जिंदगी तिहज तवारीख तिहज करामात तिहज नसीहत तो वातनावनस मज वॉइस ऑफ सूफीज़म टीम भरपूर कोशिश करान तो नाज़रीन मजम इसी अकिस प्रोग्रामस बज़्म तवारीख अख निशस तहत तुंदिस खिदमतस मज हाजिर नाज़रीन अस वनकस बिल्कुल मौजूद जिला अनंतनाग के तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर खूबसूरत इलाक यथ जन कड़पोरा इलाक नाव नाज़रीन यथ कड़पुर इलाकस मज ज़ियारत शरीफ जनाब हजरत पीर बाबा हुजूरुल्लाह उवैसी सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह यम जन खलीफा महबूबुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह सिंध यम जन खलीफा नाज़रीन ये तवारीखी नाग त मौजूद ये जन यन लुकन वन कि अत नागस मज शफात यानी कि अत नागस मज यस त्रेश अम सठा बेमार त यानी कि सठा वारियान बेमारन शफा त मिलोमुत तो नाज़रीन आज जानो ये तवारीख बाकियन प्रोग्रामन हंद पे तो करो अस वनकस स्क्रीनस पे नजर गसान तो यमन हुंद इसम शरीफ अब्दुल रशीद पडर सोब तो यम बोजनावन क्या तवारीख क्या ज़ियारत शरीफ पक्यो करो ये प्रोग्राम शुरुआत हजरत अब्दुल रशीद सोब चूँकि वनकस बिल्कुल मौजूद ज़ियारत शरीफ पीर बाबा हुजूरुल्लाह उवैसी सुहरवर्दी रहमतुल्लाह तो यह जन वाक़ा कड़पोरा जिला अनंतनागस मज चूँकि तुम फरमोयू यम ज़ियारत तवारीख क्या बुजुर्ग कत पे आमित तम पे ये इलाकस मज तवल्लुद सपदे ये इलाकस मज यमो तशरीफ फरमो कूट टाइम तो क्या वक्त तवारीखी तौर अंदर अल्लाह ताला करो शुक्र तुहद करो शुक्रिया तुहज यह चैनल नवीन फुलन तक तुम अक्सर बेशतर गई तो ये सत फेसबुकस पे वुच तुम मैक्सिमम अवलिया कौमन हंद पासान कर कोशिश कर यह गो सगनान ये मिशन यह सूफियत बेहतरीन मिशन तो अत लोल बरन खुदा तसुल दे तुम लोल तो यह वातन यजत सान वातन आन तम सारे कर अल्लाह ताला रस्तगरी अता यम जन यह वुचन यह प्रोग्राम और यह बनाए
تہ بنائن تہد مقدر تہ بنائن اللہ تعالیٰ بنائن تہد مستقبل تہ شوبدار مے مودبان گزارش یس یہ تاریخی یتن جائے پاک جناب حض پیر بابا حضور اللہ ویسی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یم خوش نصیبی کہ ات وجہ گو بہ پڑھ تواریخی طور یہ یہند وطن اصلی مدینہ منور بالکل یہندس والدہ گرامیس ناو بابا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تو والدہ ماجدہ یہ والدہ ناو حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نسب کن حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ جا ملتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو اصل نام مبارک یمن پیر بابا حضور اللہ صبس بابا علی اصلی نام مبارک تو پیر بابا حضور اللہ پہ پتہ آہستہ آہستہ ات مز صوفیتس مز ات رحمتس مز گئی یر تو ات مست الس اس زن عالم یہ مجذوب ہٹ کر مگر مست الس تہ سہ اعلیٰ مقام اس زن محو ناچیز زبان سنائت کی یہ تر تم وقت بڑن ہوں تہند وساطت یم چینل ہند ذریعہ یہ کت بوزن تو یہ مبارک ناو یتن زن اصل نام مبارک بابا علی لقب مبارک بابا حضور اللہ سانہ ولادت 938 ہجری وارد کشمیر سپدے ہمایت تاج پہ مطلب سفر کور دشن کھوور دنیا مز مگر وارد کشمیر گئی 963 ہجری مز یوت ووت تو گئی حضرت سلطان العارفین کوہ ماران کس بادشاہ تہندس خدمت مز حاضر تو حضرت محبوب العالمس تہ مرحبا یمس وقت بوڑ روٹن یہ پہ حضرت رشمول تمو روٹمت پنس دامن مبارکس تل تو یہ وقت بوڑ تہ روٹن تو یہ امس تہ کورن پن آپ میں تو امیش ون کہ یہ خلیفہ حضرت سلطان کشمیر تو تعمیل حکم کت پہ سپدو یم کت پہ ووت یوت تک عظیم واقعہ گومت کہ شہر خاصس من ون بوزن کن کہ اکس یہ ہمسائگی مز حضرت محبوب العالمین ہز ہمسائگی مز تتن اکس نو مولود اخ بچہ یتھے زاو کی دہ گئی یہ گزر یتھے یہ گزر تو ات گئی شور شرم تو حضرت پیر بابا حضور ٲسمٕتۍ ات یہ شور بوزمت یمو تہ کیونکہ یم سینسٹو حساس یم وقت بڑ پروردگارن کرمت یم رحمت دل یم برداشت گھن کٲنٛسہِ ہُنٛد تکلیف کہ محتم یمو یُتھُے ودن کرٛکھ بوز یمو دوٚپ بہٕ دِمہٕ ہا نظر یم ٲسمٕتۍ چھِ وضو بناوان امہِ ساتہٕ یِتھے پٲٹھۍ وضوُک یہِ آبِ مُبارک ہیٚتھ یُس یِہنٛدِس ریش مُبارکس منٛز یہِ آب اوسمُت تازٕ تازٕ یہِ پنٕنۍ وٲے مُبارک وۄتھاونہٕ ورٲیی چھِ یِم گٔمٕتۍ یُتھُے یِمو اوت وٲتۍ اتہِ وٕچھُکھ یہِ مردٕ بچہِ یِمو فرمٲے تلے أمِس تُلِو یہِ پردٕ تھوٚو بہٕ وٕچھے تُہۍ کیٛاہ چھُو یوٗت جزا فضا کران یِمو دوٚپُس یہِ بچہِ اوس یِتھے مطلب أمِس حظ گٔے کینٛہہ دۄہ زٲنتِس مگر آز حظ گُزریو اچانک حضرت یُتھُے أمِس پردٕ ہٹو کٲشِر پٲٹھۍ کفن تُل بٕتھِ پٮ۪ٹھ تھوٚد یِہُنٛد ریش اللہ تعالیٰ اوس مشیت یہِ اوس کرامت ہاوٕنۍ تہٕ اَسہِ یہِ سون وقت اوس پروردگار کٔرِتھ اوس بیدار کرُن یِہُنٛد تشریف آوری کتہِ گژھِ اتھ گوٚو یِہوے بہانہٕ زٲمت اتٮ۪ن کیٛاہ گٔے کرامتن گوٚو کہ یِہنٛدِ ریشمہِ مُبارکہِ منٛز پیوٚو اکھ آبہٕ قطرٕ یُس آبہٕ قطرٕ ہُمِس بچہِ سٕنٛدِس وُٹھن پٮ۪ٹھ پیوٚو بچس گوٚو یہِ جذب بدنس منٛز اللہ تعالیٰ کوٚر اتھ منٛز حیٲتی ہُنٛد عالم یہِ پٲدٕ تہٕ جناب محترم یہِ بچہِ گوٚو أمۍ کٔر سۄ ہسا یہِ گوٚو کھڑا ییٚلہِ یہِ بچہِ کھڑا گوٚو یہ شش وٲژ حضرت محبوب العالمین کہ تہنٛدِس خلیف سٕنٛدِس ریش مُبارکہِ منٛز آبہٕ قطرٕ سۭتۍ نہ حظ یہِ گوٚو خلیف سُنٛد حال اما تُہُنٛد مقام کیٛاہ آسہِ یہِ حضرت محبوب العالم ییٚلہِ محبوب العالمین یہِ باسیو کہ سون یہ حض روحانی کمالات ہیٚتن منکشف گژھن یہ ہیٚتن لُکن پٮ۪ٹھ سریعام واضح گژھن حضرتو کٔر کٲم تِمو کوٚر ییٚمسٕے پننِس ٹٲٹھِس پننِس خلیفس فرمٲیُس ژےٚ کوٚرُتھ میون تہِ مطلب پانہٕ کیٛاہ کوٚرتھ کیٛاہ نہٕ کریتھ مگر وۄنۍ پھِرتھ نہٕ مےٚ کُن انگلش لُکن ہٕنٛز اس لیے کر ژٕ کٲم ژٕ نیر وۄنۍ ییٚتہِ مےٚ نِش دوٗر ژٕ گژھ تتھ جایہِ ییٚتٮ۪ن زن ژٕ کھٔٹِتھ روزکھ وۄنۍ گژھن لُکھ وٕچھُن مطلب یِہُنٛد مقام اعلیٰ مقام وٕچھو تُہۍ یِمن کوتاہ مقام اعلیٰ اوس پروردگارِ کٔرِمن دیُتمُت یہ حظ یہ جناب حضرت سلطان کشمیر دوٚپ اچھا شکر چھُ اللہ تعالیٰ کُن یِمن ووت بظاہر آسہِ یِمن تمہِ ساتہٕ تکلیف ووتمُت مجھے کہاں نہیں جاتا ہے کہ یِمن کوتاہ تکلیف آسہِ برداشت پیوٚمُت کرُن یہِ اوس وٲران دیہات یتھ ٲسۍ کھۄڑاڑ ونان یہ تشریف دارن تہٕ جنن ہٕنٛز جاے ییٚتٮ۪ن یِمو تشریف توٚرمُت چھُ مگر یِمو کوتاہ تکلیف آسہِ تُلمُت مگر اتھ تکلیفس منٛز کوتاہ آسٲیش ژھٲر یِمو سانہِ خٲطرٕ یہ چھُ اَسہِ آز محسوٗس کرُن کہ ہم نے کیا پایا انہوں نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا شکر چھُ اللہ تعالیٰ کُن یِم ٲسۍ وقتہٕ بٔڑۍ یِمن اوس پروردگارن پنُن دست مُکرم الست ربی کُن وِزی ڈولمُت یتھ مست الست چھُ بورس تہِ لیٖکھِتھ یہِ چھُ مست الست کلندر جناب محترم أمِس مست الست شُبِدار أمِس اِنسانہِ کٲم ٲس أمِس وقتہٕ بٔڑۍ سٕنٛدِس دامنس تل ییٚلہِ ٲسۍ تہِ ژاے
ये क्या गई कम यमो बज़ाहिर यह तुम बोर्डस पे वुचन यमो पान निकाह कोर्मुत कह यमो पन औलाद कह अलबत् 7 खलीफ तम सात समें 7 खलीफन हूं सो कोर्मुत ये इलाकस रहबरी रहनुमाई यप फिरोमुत दीन नबी मोहम्मद अरबी सोन कलमे हक कलाम मुकद्दस तो अहदीस पाक वात यमो घर घर और नतीज दाव यथ कर्पूर यह शान कि ये पे सोहरवर्दी सिलसिल के हजरत हैदर सब हजरत निजाम सब बाकी तह नाम पाक हेन वनकन जरूरत ये क्या अमि मूजूब क्या कि तो आपका वक्त मैं लेना नहीं चाहता हूँ अलबत् यह तवारीखी हकीकत के ये सोहरवर्दी मखदूमी पीर साहबान बबरकत हजरत पीर हजूर अमे कि यमो फरमाइश कर पन्न खलीफन जरिए तो बन पे सिलसिलस मज हावन तो बावन तम साथ क्या सानोस यम साथ बिल्कुल वारदी कश्मीर यम साथ 963 मज गई ना तमी सा 963 पे तमीली हुक्म सन आमदन ईजा मतलब यह लिखित यह अंदर कत बस लिखित 968 यानी कि 5 वह होते हजरत महबूब आलम यमन कशर पे हुक्म कोर्मुत कि तुम नीजो ये इलाकस 968 हिजरियस मज जगह गमित मतलब ये जाय मुकाम पे वोतमित 968 हिजरियस मज इलाक कर्पूर इलाक कुठारस सत आमदन ईजा यमो थो पन्न तौर नाम मुबारक खोड़हाट पे बदलो यमो नाव यमो थो नाव कर्पूर कर्पूर पाने तम तक अंदर कन लिखित ये रिकॉर्डिंग कर ये लिखा हुआ है अच्छा पे गम कम ये खलवत निशानी यमो अख्तियार कर यम आम इंसान समखन वमखन के आम इंसान दिन मुलाकात के तो खलवत निशानी खतर गार मुकर्रर कोर्मुत गार शरीफस में चीन बहन निकाह सुन बज़ाहिर कहीं कोर्मुत हमरा आमदन खलीफो साथ तो यम क्या पे यम साथ बज़ाहिर बासो कि बह यम मिशन खतर यम काम खतर योत आयास यह हसा हेचन तकमीलस वातन तो वह हसा होत मे नाद नजदीक वातन तो यमो ज़ाहिर इंतकाल कोर्मुत कह यमो क्या कर यमो थो पन्न खलीफन वन दस बह गारस मज यह तवारीख ये गारस में चाहे खलीफन वन दप गार दरवाज करो बंद अब इंशाल्लाह आपका और मेरा मुलाकात क़यामत में होगा बज़ाहिर तशरीफ तदफीन वनो कफन दफन वनो यह हजरतन सह अमे मूजूब अमिच बख्त बड़िस वन यह जिंद पीर तिक यह दरगोर गार शरीफ में चोमुत यह जिंदे तो यह पता तिक यह कर बंद तो आई गए अमे पोर वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह खुदा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जान अमे पोर क्या आलम सपदो यह जान पीर हुजूरुल्लाह सब तो बेम सु खुदा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज गो नहीं सह गो क्या अच्छा तुम जमीद अवल 960 सह सन ये बज़ाहिर तशरीफ निमुत बिलाखिर लकब खास 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 लकब वनकस वन पीर बाबा हुजूर ताल पे मगर असल सन जिंद पीर खास लकब तो जनाब मोहतरम यह कम के तवारीख और यह अर्शुल मुबारक यह बज़ाहिर जमीद अवलस में मगर वह कोर मुकर्रर अमि मूजूब नज़म ये वनकन नज़मन कोर यह 18 दिसंबर अमि मूजूब बेन डेलिब्रेट अमि मूजूब के अजब आकाश कार जिम्मेदारी बाकी मामला इलाकस यह वसी अजीज इलाक ये अल्लाह तआला यहंदी बरकत कर्म यारी ये पे वन कि मेन टोट मौलवी सब यह अशा मुबारक दबाव सत नाग गुमुत यह नाग अमि मूजूब तरान हूँ हपर खाई अत खाई कुन आब लमन कह हालांकि ये सन खाई सोन नाड़ पे तूता सह 1.5 फुट तम साइड सोन आब गोस लमन साइनस कुन मगर यह ये समझ बालस यह आब कोता लजीज तो कोता मीठ तो कोता शुबदार अत गई 100 टेस्ट तमो टेस्टो तल द्राव यह मुनफरिद सह आब यह आब हयातिक पे शुबदार यानी कि जमजम शरीफ ये आब शुबदार पाक रुत मजदार बराबर अमी मतलब अत मुशाबहत निशान बखर मतलब यह बयान जमजम शरीफ नाग परवरदिगार कायनात पन्निस महबूब सद खतर पन्निस टोटस बंद सद खतर पन्निस टोटस अजीज सद खतर ताजदार करनमुत आब जमजम वन लकन हुन अथाबस मन शफात बिल्कुल बिल्कुल मौलवी साहब क्या बल्कि इसका मुझे जाती तजुर्बा है ये आब मे पानस पे तजुर्बा मैं अपनी तजुर्बे की बात करता हूँ तथा गवाह यह बख्तबर दरबार जनाब मोहतरम जब मैंने ये पानी पिया या मैं चाहूँ घर पन अगर कुछ किस्म की शिकायत
ات मे अकु चीज पे मोन दोट मौलवी साहब वन अत इंसान यकीन कामिल आसन मगर आसने के लिए इंसान वमेद ये इंसान कर वमेद इंसान सो अन गटिस गाठ अन सो बालस तनल तारन सो एक उम्मीद नामुमकिन मतलब जो हम देखते हैं एक उम्मीद जब बनाएगा ना इंसान मतलब यकीन महकम अमल पाए हम मोहब्बत फातिह आलम इसे पे यकीन मुस्तकम आसन ये पे कुरान मजीद इंसान दिवन गडनथि तसव्वुर अमुक अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब वो ईमान अनु गैबस यम कथ तिम यम गैब च कथ जे मतलब यम गैब च कथन पे ईमान अनु ये ईमान यकीन कर पौधे तो अमि यकीन से लगे तार न नामुमकिन करामात इहज क्या तवारीख वन बोझो इहज क्या करामात यम जन यत गामस मज बार बार दोहरावन बिल्कुल वनो बह एक दोस्त तम मन के पाकस लिखमुत बह पढ़ सू तुम लेखन यह मोन पन क्या किसी मेरे दोस्त का है तुम लेखन लोल आय लारान चाय दरबार अस वनो बाब हुजूर जार गो जार वन तेली सह कह तमिस आश तफावत गमस डॉक्टर तेली इंसान नब्ज हावन नत लछबद लुख दुनिया मज मगर डॉक्टर नब्ज हावन तमस यमिस पता नब्जस थप कर पे दोद बन लोल आय लारान चाय दरबार अस वनो बाब हुजूर जार यह आय सान यह दी तार अस वनो बाब हुजूर जार आले सिद्दीक हजरत आले सिद्दीक हजरत अर्जियन सान आज कर दस्तखत नारस सैनिस कर गुलजार अस वनो बाब हुजूर जार सगी दरबार मुन्नम पाई सगी खदमत तुंदी कत सगी दरबार मुन्नम पाई तथ दरबार लाई जिंद पीर सोनी बिहत दरगार अस वनो बाब हुजूर जार यह चलाते दर लुख हंग तमंग आय बडगाम पे श्रीनगर पे मोन मोहतरम मौलवी साहब तो वन ये आय लुख आय हंग तमंग कह योतमत मसले हल ग बे सारी अहम कत 460 वरी गई वस हजरतन ये तशरीफ थमत 2019 मज गो यह तमीर खास वुचन 2019 पे गो यह शुरू तो तमत तथ खड़हर आलमस मज बसान मगर शुक्र अल्लाह ताला कुन लोन वोल क्या द्राय जन मोहतम तमो फरमो पे मोन नाव कर इजहार कह शुक्र अल्लाह ताला कुन तहज जारी क़यादत यह पान वन कह बल्कि तहज जारी क़यादत तमिस अल्लाह ताला पन शफकत अत पे थोमुत तो सूफियत किस अकिस आला मकाम पे वनकन खुदा करीम कर तिहद दर्जात बुलंद बे रशील शैतान फरने नश जहरी चो दुश्मन तमो नापाक साजिशो नश कर तमिस रोश खुदा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरज यह तुंदी फरमूद और तमवी कर पे जबरदस्त पहल आसमानस मज कि 460 वरियन खड़हर आलमस मज आई गार शरीफ पन कि लाल खोल कर शुक्र अल्लाह ताला तमीर नाव तुम वुचन तो रिकॉर्डिंग तक यह तमीर मुबारक गो 2019 पे शुरू आज तुम वुचन इख्तितामस और इस उर्स मुबारक 18 दिसंबर मनानुक प्रोग्राम ये बनो पन्नस पेठस सिंदिस क़यादतस मज यह 18 दिसंबर गसन फुल फाइनल और यम लुख योत वातन श्रीनगर बडगाम अनंतनाग बाकी तरफात पे दूर इलाकों पे हंग तमंग यन कह मतलब तुम आय वनकन कुलगाम पे हंग तमंग आय वन गो कम तम अनव तिकाज आदत बजोर बाजू नश तान बख्शत खुदा बख्शन दे तमत नमित परवरदिगार पोचमुत अमिस बख्त बड़िस वरी कमलस तेल आय वंदन तो वल की दरबारस तेल सारी खदमत पे दपान अमा अगर यह हाईलाइट कर तो लुकन तम वात मैसेज गो मे तार लग गो यह बे ब्या चीज यह कम तम शबीदार वोनमुत दपन इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं तिथे पे हम लुख आय हंग तम कह मतलब बुलावा ये जिंद वली कौन सुन आलो गो सु आलो गो लुकन कन तो अलस तो अभी कम कालू बला वन तिम की होतन जनाब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मैसेज आपका सवाल करने से पहले हम लोगों को ये मैसेज सुनाना चाहते हैं कि इन वली कौन काफी कम बुत यमो तो पन वतन मुबारक मुझे मिनवर सहल कत त्रावन मुझे मिनवर त्रावन नूर बुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौज़े मुबारक अकबी दपन बहस पढ़ होत बहस दरूद करबेल पे मगर ताट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोजन मगर करपूरस मे जरूरत तम तिम चाड़न तो तिम फैरन तिम तम इलाक नाबकार मे पन दस्त शफकत पे थवन तिम चोन बात हावन यह दुत युन और अत दुतिस कुन अगर वनकन नौजवान लगे कोत बेहतर गया सो ड्रग जहर सह खेवन
सह चरस चवन सह बुरी काम कर अगर तुम बुरी काम तिज कुन नफ्स जायकत मौत जिंदगी मौत पत वुचान रोजमर्रा वुचान जवान बिचारन गसन खुदा रसूल करीम जवान बुजुर्गन तह प्रत कर हिफाजत अल्लाह ताला जय मोहतम खुदा करीम नवरन तो फुलरन मुसलमान जाय जाय ये तुम कह बेमुक पैगाम ये लास्टर किया लागर भी इस्लामी अख तमाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन मखसूस मुसलमान खतर दुआ कर बल्कि हम सब के लिए यही दुआ करती खैरियत में अल्लाह ताला तमाम इंसान यथ मजहब सत मगर हदायत कामिल कर इंसान तुम लगे रुचरस कुन और तुम वुचन असल हकीकत रसूल थवन गड तमाम आलम इंसानियत सेहत सलामती पत दीन तौफीक हदायत कर दीन इस्लाम तो नबी करीम सदिस कुरान मुबारकस कुन पन नास झुकाव ताकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन हंदिस रहमत गसो सारी उम्मीदवार नबी करीम हंदिस रहमत तो उम्मीदवार उम्मीदवार तो हुजूर बाब सब हंदिस खैरस तो उम्मीदवार तो खूबसूरत इलाके ये कड़पुरा के नाव सत मशहूर ये मेलियम तो ये तवारीखी नाग मौजूद तह उम्मीद कि यह प्रोग्राम सठा पसंद आमुत तो पसंद यह ज्यादा से ज्यादा लुकन तान तह वात सठा मुमकिन कोशिश करें तो मे उम्मीद कि तुम साहिबन हुंद वन तह सठा पसंद आमुत तो मजीद जानकारी खतर रूजू जुड़ित मे थो पन्न दोहन मज याद अल्लाह ताला थो तुह सेहत सलामत बखेर आफियत तो इख्तिदाम करो यम अशार सत बशहतन खावान तो चावान पान रोजान रोजदार फाकगी हुन शकमा पावान रहमतन लिल आलमीन दियो इजाजत रूजू वुछान वॉइस ऑफ सूफीज़म। अस्सलामु अलैकुम।